Ja sam prvi još negdje početkom 80. godina ukazivao na opasnost panislamističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. Ali kod mene nigde ne možete naći da omalovažavam islamsku veru, kao što ste pokušali ovdje na jednom mjestu. Ja sam prepun poštovanja prema islamskoj veri, ali sam ogorčeni protivnik svakog fundamentalizma. Trenutno najviše islamskog je trenutno najopasniji. Ali kad bi se negdje eksponirao i hrišćanski fundamentalizam, također bi bio njegov ogorčeni protivnik. Govorim ovdje o panislamistima, na nekom mjestu o fundamentalistima i tako dalje. I što je najvažnije, godinu dana pre rata u Bosni ja upozoravam da do tog rata ne smije doći.